Bia Kamal ka Nuer Online TV channel bana tek general update katin konalat karodien Bia Kamal ka Nuer Online TV channel an walle shanka badaka pai welkel ron kina dangro de jan dangro de diech report dan banyo ka yekel gwasme balam dan tuok melero de re wich ka South Sudan update nyaman gora banyo ka yekel gor jeno bana roje cha gor gwasme bana jelinkel te ka roante goliang men chalat ka kuumɛ SPLIO ka dob danen thiëc ka kuumɛ kiir yadit kuumɛ SPLIO ka dob danen de Dr. Machar de janang dolwal ka je ki der la wajal ban report ban jelingan go akos very important de conling te dum wan ko kinde te lat karodian okay te ban nyu akel eleran yam burwa ne kono long ka jen kwi Dr. Machar shirmangai kon diala no Dr. Machar chayen but chana min la ne report me abana kulo ka tikokin report me bala report ndanan chala ne ken yam tag wi ke jeno de Dr. Machar dere we dwel wal no ko take report me cha gor am gor kon dialo de kono ling no report me shual ke President Salva Kiir yadit kuumɛ SPLIO engo de Dr. Machar de jela lao ko dere jien rai wuch jen dere jien dere we medical check dere we dodien chere mangai kona tweedu wante ko tinde dere wutin ando bada andere we ga jen winimi ngai kona je Dr. Machar ken mi jen re wiki juba ken mi jen mu kwa war gala gor ka je gwasame war ga cha gor mu kwala nyoga yekele gore anetin kontin dier ke tek Dr. Machar cherma ngai kone long ano tek Dr. Machar ne ko gwase dan me cha de yen ching me dan me tere we kan show them in cup kan men wa abroad ke wi di alan ko kien chit ko dare ko medical check up so she offers Dr. Machar je kan kir ko le teje no ne de Dr. Machar de la law der le jenre which there le way there we can medical check James Gade Dak Lampuar Jiram Dan la press secretary co-office of the first by President Dr. Machar Jen Chiawar Gacheja Gor thiëc kuumɛ Kiir yadit no the first by President Dr. Machar Durgon de ja law ko der le jen der le witen kokin ke kwidwel wal ke jomi chalat ke social media mu kwala nyoga yekela James Gade Dak chala de wonena malat ke kuumɛ mo ra ke Kiir yadit de jeni she ta dan de naren chenga je ner kon tin la human being chala de wona me inhuman ko che dem togan wonena de ramdi mi shit ke Dr. Machar mi la kwer mi de je peno dere country de je le live ko dere ko medical check up ni ga gwade dane ko re goch ngai kon diala no Dr. Machar te grun jen baro de ko tam chala ramdi and medical issue de bo de je le goch de guje go ko ran mi di la condition dan titin la jago ke chana jenen bo self Kiir yadi te kulo waka United Arab nekedi Middle East she was several time right jok when jen la no we ke diplomacy mission but chijen Kiir
we ko ba woni jen dolwal la woni jen dolwal kan go dialati la jene bo we gwan mo che dakam machar che je go de dakam machar der la jal che der wo dolwal che je gor jen mo ku yena lingin tama ka jimis ga de dak lampuar jen dakam machar cha je yen re wiki juba kurundu shop ko bakelan tama okay ajene rundang bakel tetela gwawo dakam machar tan ne ke 2018 medan echi dakam machar me chawre ke juba chumene tama kan dakam machar kana no jal che jal ajen gwa kel tetino okay so mu shirka na me wa ce chuong che ko la do ne thiëc kuumɛ kiir yadit en go de kan dakam machar de kan la law de ro ka medical check up abroad na me appeal me gwa shi appeal mi je ko se tek mi te me dong they can which dakam machar deserve that chance ko de ro ka medical check up ko ram mo te ko ni jan baro de diok no la helze do la jagwe ke ba ji lo tembale gujeno point we di shan we de ko ngai kona ni dakam machar metere which ke juba moni antama ko me kan ko de jegano be ji mo ke joy cause chajan tele gwa weten so report me mishanu secretary press secretary kamuktab dung dakam machar James gade dag lampuar che jo mo che jagor no na me mi shalar na me goro de nyaa ye kel kala rajan na me de yen lingano shana we ka rolden kokin I want to share a message gwaseme a message me bala dung jan korodien ta dan en rɔal ken ke right now atural meditating rɔal mo gore be nyaa ye kel dia je reudu dong de kana familiar ke wude shal ke Ateny Wek Ateny Ateny Wek Ateny jene wud jane jen chika ga kana wude shal ke me bol mail right now ku social media te lat kerodian chiga ke talk ngeyena medan me adut kanu ka message de adut self ke me yadin me chaje kwan medan no chela do nene chi ramadan te kok choko ben chi gwanok choko ben e jani e lo ni woni chamo hok ko kan gwanok kan ben chu war chu no mo chu jogor ku de dana wa ku de ni bolmel no chu ben lat kala ram do dienen wo lorno just ramadan la right person man dong de self kem yadi de goda la jen nyaade la tok ne adu self kem yadi and then adu self kem yadi ajaram cha kula kwany bane and leren tema ajaram la envoy la mala jakke kiir mute gwa weten so the reality me chirol chigato but right cha kula gor gwase me wude shalka me Ateny Wek Ateny jen chela de nene chebul mel che jogono ngajeji jin chebul mel jogono changa ne dangwel chaje de support mekanika kon mo ke yo abi yobo bugo tikedien charge the support around the South Sudan. When we talk about corruption, by the way, la ko right quick corruption ka the South Sudan kabul mil ajaramaniam mala lat ken which corrupt. So right now jajo go mala lat kala to no bul mil rami momi dong che yo self care che cham go gwanu bar por jeng ne dial lo ne dial ke jeno dong de would chalka me bull mill la vice president there a quarter jejek but right now things are falling apart right ka jo shaling wat me ka jen gude mene shi Ateny Wek Ateny rerol ko manane che men chalat gwasme a jene sha gwar war gane tungwan men jani kene woni jani to kwaje convince no mu me la bull me la ja kude ka jemo shelaro no nene ajene ban men gwani jen ban jalat bol mel chira magwa bol mel ne diala kon la gubne ka yo ajene chang ne dangwel chaga de jek te de ke bol mel de kana support me ken bol mel ga kon mo ke yo
ke statement dan chama gwas mene ngai ke jene diara no bol mele businessman a shade mun chup gwad dan teten wa chi bol mele cha vice president che de mjeng mi shi dung yone chela do changa bol mele changa bottle of water che de lon kami ko ko je ka jo dan chalat gwas mene a de jako so right now rola mo jatin kam dien right corner there je social media okay chekola do nene ajana ba bol mel ba je expose ba je larar again according to his message mugoro ba screenshot be nyora yekel gwazu ko jiram mo bu ko te ngi kam na chala da bol mel men chala de wuda money wuda raje kwire mutually Ateny Wek Ateny jo me gor je no biya jelin gwase me ko biya na family har bokka manana cha gor let me put it here okay bi dun cho kwende o je mi don gujija ko billing na me jen message cha gor you know a message mi cha gor jen wuda mene dio je diri nen ka jen message cha goro no gwa dana pai je post ke pai je larich ko kon bar dan familiarize ketin kon lat krodian mete wokane itimo to ngai ke shirke wuda me ngai ke jelong enemy sho comment ke cha gor je no baje gwich baling okay so ko che jome che jalat we mean that rɔal teten so mugi je comment me de ngaje no take meten wana mo kaka mu gor gwech agwa you know ko en michi gwi ke jene me jene changa bottle of water kana je mun kwak you know che we ba nyinga dial ba ka latrar kan dial ko ba jangat jen gwan ramela kong nungwa ki businessman michiro kule jako bala siasin ki politician we mean that teleja power ka jodan lat wudu meja gwasmene ko en Ateny Wek Ateny de yen ndio je lade kwaje screenshot atenyen ke 20 minute pa je lade dio je right now de je social media dio je chetiang dia je ka nyingjana dial amandana chalar ko ngai kon dial madana le rode bu kon tin kon lat ke la tok bana ka ngaje no ko ngune ko mete mi ci tuok rɔal mi ci tuok ka ne te ngai ke no ne tok dong de ka ne ti to bom especially boom bol mil ngai kon vice president garam bote ramim machar kon la do chelela kon presidential advisor okay I don't know chirmi gen position money so ti ke te lat karodian bana ka dil ngaje go ngwani sikaro tok loro bang to karodian ko te ke de tuok mi shi we ka comment section itin kontin cha gor ke je cha la do wuda me chal ka Ateny Wek Ateny raina murai konan ba screenshot ba je share ke ye ko kwaje screenshot atenijen ke 20 atenijen ke 20 minute but gwada me bu kon jigene tega tan ba kalanta raina muraje mene gore jeno ben yo ya kel ango ngumi chalat netin kokien ka komen ka komen shop kedi ki ke ne shop kedi shi timanan to ki ne na muku kon right kwire me eno very concerning ben yo ya nyokon tama jana okay menene me di ne na tama kwene te ka lag na dangde en me en mugui kon mo gwata men ka te ka komen dangdi ka cha shire ne ti chop kedi ko korta dang bakel ko rodien ka kwi bolmel ko right kon kamanda an ta kam dien kana bolmel a kietin lat ka rodien a kano ko comment section ka roade kimanda le rode de ri ngaje no ne tin to gwasa me tinen yen ga diality ni of dien like stick 5000 like take 3,000 comment ke 435 share mini which angumu to 5,000 like munyodo men le rode real amen le rode kam dien keneden kontin la gad jane so
tandi en gor kana gwano de so danda te kamal by the way jen mu kuina nen gwasame thiëc o bol mel ni right now right kontama ka mandana latke we ke jeno de bol mel dong der ben pin she far you know she far and bol mel der ken che be pin she far so mishit kana me de yana ngajeno why ngum latke je and etin kontin te kel ka bol mel ka ngaj kan rodian ano ngum tuok so biya ngajeno te ka lat ko de right now so titini chicken easy thing mite ma chalat bu kono dil ngajeno tuoga la tuok ke real bi ngayne ka latni ka komeni ka share en kono ci tincha share ke je ka chalel bu ko media to ngwan media ne jana dial ko ngay kana gwanu ne me masno daro dil trigger ba we woni am ka do mi choro lot kam dien ke kam kuumɛ ka bol meljen vice president mi dong de lo do jengu do bo ka ta dan tana je batte kulo no ran ba jidil lat ka ta dan ti ke je mi jira mi mo mi chiti jek che karyok den ba ji jogo no mi chiryok jene so mi bol mel mi shuba ka position na la vice president ka do mi chiro da lot do mi mo don't pay any way out keje ka do bana don be kwerbe ko je ke je cherma lat konen wo bol mel bi ke jeno bala president ka gwakir mi yadit but wang wan read ka rodi na tama ci bol mel jeletel supportery jeletel it gor ke je ko ji korol dan le rode chane ngajo rodi ka role me ngai konen wo ke real ci jen wudi chal ka Ateny Wek Ateny mi cha dor che jelar tandien let me simply say la na la kala de joro la talk but rami mo mi ko na presidential advisor ki rami ko let ko muktab kir mi yadi ko la joni je nyure anyok chenen medan gwa adut self ke mi yadi me cha ja kwan ala kwer you know choro anything choro itin mi mo nyudo right now co office of president kir mi yadi there are things to reject the shigo to reject ko awa dor la tu ram kel den ba ko ngai ne ko ken dong te ram ko pini won you know te go ken o dong cha de ngaje na but right now cha ga ngaje ne dial entam me joj right kono kwide me cha wude shal ke me Ateny Wek Ateny mi ci warga gor gwade me gente mi cha lare ne ken mi banyo ga kel bani te roj mi cha lare gwade ci warga me ci gorten ko ne tun wan tiken ko ngay ka goro bu kan ngaji lungu ngum le rode okay ko ci garame che message me gaay ne dial ke je ja gor ka cha ja share widely media ne dial ci na wona ko ena Ateny Wek Ateny donga de kep ke de je yen ena jogo tel mu dal ka chan dal ko la na tok jen mu ku yana nen gwas mene cha ja share en dial okay message me beko awachi kirmi yadit che bulmel Dr. Bulmel awajen che favor keti dial kon latke ajara man danen men nget kira right now right kona wa nget kira long you know but things are coming out slowly wana ka marina rodi na tama wana ka mangai ka mandan le rode and wude me jen gwala use kira ko take you jem kel nen no gwanga je wude me Ateny Wek Ateny ngodi mitele no tika yo jo chang ne dangwel chicken de nyur jodo kwana pelo de garma dere we ka ke election ba ko inkwar ba jelat ngode tele mutokten right now okay barandil larmana le rode neme mishalat ka jen kiwut kana me Ateny Wek Ateny rol dana to kaje kan bulmel jeral shialingone no gwaze me Ateny Wek Ateny ke gwaze chana wutin ka kornintin pai wuchermi changa dioka pai welkel kie benyam nete wokene dio jene te ka mirogrog mi chide to ne ka SSBC amrorogo mo chalet dong de media ki de television dong chang wan cha de lat ko ne lat ke degree ne kim yadit ano jana jogo liebe either bad news ke good news bi akle mu jakon kodi bana manan le rod ban jingi jene ne kir wo jene te paye kwen
no ngane te wal te cha mal cha je to gane ajen non kon karol di ala to den tama ano go ge no kir be bul mel be je woch barara dien magad janro dien be nyoko mu kwinga je gwade you know apart from there bo go ge no ka jen gwaden be buluk dakang machar batok bu wona na ko ba mal ba jalat breng machar ba ban ra lora bang ka kwi me dana chito ko right now ti dial cha connect bul mel me be wi kwam ja yoto wan che ka wes ko be kum Uganda be je ko yo la de ni SSPDF te kon kanen so re de ni UPDF jaga moy ka yo ajam nen no ala de ni SSPDF kwa ka pay less yoro je kan yoro tot ba yoto je ka aji Uganda de ni Uganda ka yoto wan lo so menon kon code bul me right now ci tamde je tok tamé ci use ala vice president ka ci ko dial ci use ke je ci tamde je tok right now no be presidency be je ngora this is take a question mang right kon tam ko ne ku kon right ka kwidi tam ngai kana no dongar me de je lele de je kon but bul me la wache system no wan ci ka lel ci ka jam ko kir ma yadin me ci lel ci guje no ne dial kontin tin la members ka pada SPLM kene konti la senior official ka SPLA ka part the point kirim yadi jaga sideline jatani jaga jagwini ko ken so rana goro jeno dane diale dare ka wo kan dial dare neyti jidini dare kan nongrek mu nyodo rana tru altetin charge no kom lademe teram noko jen gene be nane kwar dire kon bitkan be kan buro de lade ka konintin be so ngoda do jarode so lere me goro jeno de yeneling ka taran ce to goje bana nyawo jek kala rod yenen be mi jira mi jidid gwasme ku channel ku je support ku subscribe ko ku notification be al ku je twany ba no ka nyawa ne ko ken bana je tugon wena me bu kon wo kala ko ken ka gwasen be ne gorno bi te ko ken bu nyok mi linga ka bi atakamal jen gwadan goro de tok tin men